After months of planning, rejection, and pushing forward, this is it. Without further ado, saya akan pass the floor to Ellie. Okay guys, tahun lepas saya rasa kita semua dah bersama, dan kali ini kita bersama lagi. Yang paling penting sekali adalah kerjasama, ukhuwah, togetherness, kesatuan. Itu yang paling penting sekali. Marilah kita bikin filem ini dengan satu semangat kecintaan, kasih sayang, kebersamaan. Best of luck, and insyaAllah it's going to be a beautiful journey, insyaAllah. Okay, stand by. Everyone is fresh. Everyone is excited. And sebagai someone yang nak jaga the set and ada dekat set the whole time, kau just nak try the all best to carry this vibe sepanjang shoot. The excitement is there. So let's go. Baru call you ready. Run. Timing kita sharp, kita on schedule. Is a rank for day 1 of Tarung Unforgiven. Day 2 guys, kita start shoot dekat rumah Hatta. Dekat Tarung sangat-sangat cantik dia punya flow. I think it's like a choreograph nari. Dia bila dah sing this beautiful to watch. Cantik lah, like that. Walaupun watak kecil, dia menggerakkan cerita ini. Jadi kadang-kadang pelakon ni kalau dapat watak kecil dia tak nak. Jadi saya bukan masuk di set itu sebagai Sharifah Sakinah. Saya dah masuk set itu sebagai Aisyah. Jadi Aisyah ni yang menggerakkan segala-galanya. Aku tanya je, mungkin dah. Aku tanya ni, jawablah. Jawablah aku tanya ni. So Huwaimara ni first time filem dia, tapi surprisingly on set semua orang suka dia sebab aku rasa dia budak lagi, dia charming dia tu. Kalau korang tengok movie pun memang satu performer yang charming. It feels good to play Khalid, and this is like my first 2 years I think. So it's good to be back. It's good to meet familiar faces. The process working with Zaishan, pleasure, and I feel safe. We know that we're doing something good, and we try to achieve this vision. Saya akan tunjukkan you guys location Badrul yang disiapkan oleh saya punya ada. Personally, I also love it. It's about the details to match Badrul punya personality. A lot of people always say that work under limitation. It's true also because of we'll push the limit until like max. Alright, cun Cun. Hari ni kita shoot dekat boxing gym Khalid. So kita ada scene fight hari ni. Khalid punya fighter lawan dengan dia punya right hand man Isa. So hopefully semua okey. Sebab fighting scene, I suka ada shadow. Nampak ganas sikit kan, body shape semua akan keluar. Fighting ni memang bukan senang. Alright, got it. Move on, Jun. Salah satu scene yang sangat important, opening fight untuk after 10 years. But what's important today is the set location. It's going to give like a Hong Korean kind of vibe dalam. So let's check it out. Apa you nampak dalam shot tu, semua department ada. Kalau tak ada adipak dia punya colour, saya punya lighting pun tak boleh pakai juga. Dia punya colour tak keluar. 10 hari pertama, everything masih lagi fun, masih lagi energy, masih lagi vibe. Bila kita check balik all the footages, semua macam, cantik gila kan, is this really working for us? Kita follow the flow, kita enjoy the moment. At the end of the day, we just want to have fun. Because kita rasa kita suka apa yang kita buat ni, and we do it for the love of the game.
We receive a text daripada Lane 23 mengatakan biasanya orang datang shooting ni per day they will charge 10,000 to cover the cost of electric bill dorang dengan cost staff dorang yang kena jaga kita. At that moment is a new cost for us. Kita tak budgeted pun. Nobody knows dekat set, and I eventually go to Eddie, bro, kita tak ada this amount of money, 10,000 ringgit to pay in immediately, nak bayar terus ni. Ada buat feeling kita terduduk sikit lah. And then aku macam mana nak dapat duit ni because ini location pertama kita yang involve almost 100 orang, ramai, and kita shoot dekat satu shopping mall yang paling famous kat Malaysia, which is TRX. And knowing that the logistic nak masuk TRX tu pun very strict, susah gila. Baru I receive a text from Eddie, bro, it is settled already. Macam mana dia settlekan tu, dia masih menjadi misteri. And finally, that person that Sakon was talking about is actually Jejai. Dia tolong kita untuk masuk dekat dalam lane 23. So shout out to Jejai. So hari ni kita dekat lane 23 TRX Kuala Lumpur. Banyak benda yang kita dah lalu. So what's next? Let's do it! Untuk ada 100 extra dalam satu location yang kecil dan sempit, it's not easy. Kita tahu yang kita punya team, casting kita punya team tak ramai. Aku masih ingat lagi kru daripada department lain pun tolong juga untuk make sure shooting kita berjalan lancar supaya kita boleh handle and kita boleh manage all these 100 extras. Alright, tepat-tepat pukul 4 kita rap. Biarpun banyak halangan dekat location ni, alhamdulillah we still manage to habiskan shooting dalam masa yang sepatutnya, which is 12 jam. Nothing more than that. Basically kita kat Alpha 47 kita menitik beratkan selama 12 jam shoot. Aku akan rush lah, but at the same time untuk kru semua dia akan cukup rest. So aku rasa itu diutamakan dulu supaya orang boleh bekerja dengan safety dan diorang datang esok bekerja dengan semangat. Tapi the thing is aku yang kena carry all the spirit dah, sebab 12 jam ni akan menekan aku lebih lah sebenarnya. Lepas je daripada tu, vibe dekat set kita dah rasa macam goyang sikit dah macam lain sikit. Coordination dah start to break down. Department kita dah tak sync, vibe dah berubah. Semua macam everyone was semua orang macam bertanya-tanya, apa hal ni, apa dah jadi ni, what's going on? So untuk buat scene ambush scene tu sebenarnya kita ada about 3 jam je untuk shoot the whole scene. Struggle gila babi nak buat sebenarnya. Masa yang tak cukup, kita nak buat action sequence tu memang memerlukan masa yang cukup, tapi that only situasi yang kita tak ada option lain sebenarnya. Sebenarnya kerja kita orang adalah stuntman ni adalah buat sebaik mungkin, sesafety mungkin tanpa ada injury. Walaupun kita dah prep, walaupun kita dah pastikan gelas yang kita pakai tu adalah gelas yang betul apa semua tu, tapi bila benda tu terjadi, ada sikit rasa macam aduh, luka juga seorang budak aku dalam cerita ni. Benda tu dia rasa tak best lah. Rolling. And action. Tapi dalam filmmaking tak ada benda yang smooth for too long. That's the fact. The real test baru nak start. Production, kenapa kita punya extra bersimpang ni?